Okay, agsubsubli dito pagayam yun ni John Mark Pastor, tawan di kadwak. Ito di pelarwar, dan sa katungtong na. Anyway, good afternoon kada kayo amin latang buyag, dingdingag. Wag, nagiti pangablaw yun, nagadong. Ne? Nagadong nga page dato. Ano pala ang tinalpas may? Kung na 9701, good afternoon po para kayo yung pinalkang atok ma'am from San Manuel, Nueva Era, de Guzman and Santos family. Nakikinig po kaming lahat dito sa aming bahay. Salamat po, God bless. And kung naman 8531, pakibati nga po si Maynard Flores, birthday niya tata. Bumabati Danny Ken, Tess Flores, Tiramon, Isabel. Kung naman ni 4284, kablaw man ni Balong, Ian, Jimboy, kaya namin dagiti karubami ito, nagkablaw, Marlon, Kantakwes, Jai, si Seaweed. Okay, kuna naman tapo ni Dr. Rick Estocapio, iti Ramon Isabella. June, nandiyan man kay Kablao Yuman, ti anak ko nga kasangay itatanggal daw. Happy 13th birthday to Precious May Estocapio. Agyaman na kada kayo. Adwa, God bless, more power to your program. From Dr. Rick Estocapio. Kita man pati ni Rick, dumdum ngagan. And also, good afternoon to Miss Charity Liana. She's on the way. Wow. Yeah. Home, di ka mo? Bueno, rin yung antik kasi, kikin na blao na dito eh. Hi, Juve Pastor, kung serialis, kung kuna na ba? Inibagod kumat na nga dito, balay nga di ka mo na niya kukuan na. Yeah. Puro masetas mo tibiyagnan. Okay? Idol, pakibati mo ni Justin Torres nga nakaturog ngayon. So, ano manggagna? So? Kuna ni Roel Maborang. Kuna namin Ed na Takak. Takak? Takak. Pabati man dagitay na kay dangag dingdingag nga nilakay ko Venji Takak. Dito ay Kabatuan Paraiso. Happy Sunday po from John Bez Baldonado, Vranyag, Ramon Isabella. Takak. At may nagpapawash out dito. Sabi niya, pawash out kami mamat ko na. Ni Sir Jim Bart Balagasay ken Dr. Jehan Bernardino kadwami watching here in Australia. Habang agaramit to Spanish bride from Aiza. Isaac. Okay. Yes, and naimbang awalam yung Kuya June, ken Kuya June kablaawak ko na gito yung frontliner nang nagro na iti Barangay Captain Me, ken amin nga Barangay Officials, SK Official, ken nagijay BHW, ken amin nga gagwapo nga police, ken BFP dito ay San Jose Crino, Isabela, pakanta jay Iskotar. Ito bebero ko maya. No kantaan ta nga man, nga scooter Copyright. Copyright kami, uri kantami mismo. Apo, di ka mo man. Ito yung nang i-rehistro akti kang kantami ta matiliw na unay man. Anyway, sige, kantaan taman latan ba mga makapiright. Ito si Tamot, ito yung mga wave tumula ang damdama. Yan. So, the song called is Scooter. Nung basta mo ito yan. Good PM, greet mo kami. Dito, Aba, Sir Monteremit. Dahil di babaga, yan. Sa baba, yan. From Annabelle Dalupang. Namimiss na po namin ang inyong mga luto dyan sa baba. But anyway, ang scooter na atin ta Philippine Geography and requested at tayo pala datoy. So, natin yung mahante kurso nata. Mailiw nga mang buya katagiti agkayab-kayab. Hindi man natapos lang. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city that is known from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque, and from the north, Batanes, Apari, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan Shore, famous of its sugar, coconut, and corn.
si Bumatan Mandawi, ay, Bohol sa Marlete, ay, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. And now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the three provinces of Davao, Davao, Sur Oriental, del Norte, Cotabato, Lanao, Sulu, Tawi-Tawi. Ay, Philippines has a great history. Ay, Manila is the capital city. Ay, all tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Okay, once again na po, antabayanan nyo iti pan kay release, iti first album, iti grand champion tayo para iti salisal tayo po, iti February, iti grand finals da, iti Search for Ilocano Idol 2020, dito lang nga po, Adda kami man na 98.5 IFM Kawayan, kaya iti nga ba ka po, at Tagadiamantina National High School, iti in the person of, kung naman lang yan, kung may Ilocano, in the person of Miss Crystal Concepcion, ayan, ubing pahay apo, high school pa lang so na, but then iti timak na talaga, but nga dambuhala, and so I wrote a song that will fit her voice, ayan, iso nga, nagrami da akti kanta nga talaga, but nga, mangiyeb kasi, timak na. Ang tabayanan niya po ito na biyernes nga ma-releasean iti all leading in music stores worldwide. Sa pelo kumapo, kumatang kayo, tahan kayo gumagatang itan to sulusuli, dita kang namuna ta, dati aglalako ti sidsidi ditan, baka no dati magatang yung kantan, agad tulungan nyo kumaapo, iti industriya, iti musiko, iti Ilocano nga nadamagita iti daldalan ket iti pagkatangan mag iTunes social kami ta dati naawat ng amelioration kasi kumakan. Okay nga ron, balong. Iti basam kit din eh. Okay, kung nanawat ni ading Ina Asia, ano ti ni Gracia kung nataman lang yun, di ba? Ni ading Gracia, ajay Spain. Watching from Madrid, Spain, and Miss Tito June and Kuya Mac. Okay, and regards from my mamang Esther Calibuso. Of course, we do miss her a lot. Her stories every day. Ayan, pakipagam kanya na ading basang we miss her so much. Parang kumama di jay group chat, man. Okay, that's all. Yes. Yes. And shall we give another piece? I don't know. Okay, we shall. Yeah, and good afternoon to my boss, Ma'am Emelinda Ramos. She's watching. Yes. At pumakada kan. Pumakada. Okay, nga mo. For everyone. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away.
she'll come back someday. It happened in Dole, Oklahoma, one night of the beautiful moon. Love blossomed in Dole, Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Okay, we're back with the last quarter of our program, and you're still with your Idol June and Idol Jan magkitila nga po 98.5 IFM, 80 Idol tayo nga FM. Narod, awanin ti kundaway nga mabasa pa yan. Dagita nga tatag. Riniw-riw nga best mensahe yo. Ay kita, paspasin siya kayo na po. Ito no next Sunday, uno na inyong tumati mga kabla out of musika. Imuti mo nang mabasa. May ngarod, kung ano iti messenger. Kuya, pag-greet naman ni Mother Golita Banadero, jay Miramar, Magsingal, Ilocos Sur, birthday na idi Friday, May 1, 63 years old na, kuya, pa-request man na jay Paper Roses Will Be My Lady. Thank you po, kuya, from Binibining Pilipinas, 2017, ading Ella Banadero. Ito nang tati corona kanya na di bako na jay Chicago. Nanti kasi, kaya na balong jay man bukal-bukal. Jack Amote, correct title na. Thank you. Nalpasan kabsa tatay earlier around 2 p.m. Ayan. Madi siguro nagkabuya tatay. Nalpasan, ayan. And by the way, giving way to adding Ella Banadero's request since it is we're on the last quarter. Baniyagang musika naman. Here's something from Martin Rivera. Be my lady. Agur ka. Deka ko Ilocano mo gayam da ito kung ano English. Ano? Nalpasan na jiluluto man. Uwan. Be my lady balatungan. Kung ano. Be my lady. Be my lady. Okay. Ating Ella for your mom. Happy birthday. Be my lady, come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you, how I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Some things on your mind, is it hidden? In your smile, be my lady.
Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and mend a brand new start. Stay with me, it's night and day, through the rest of my life. Just like a work of art, my love will last until forever. Just like a work of art, my love will last forever. May sabong nga damag dayta no bimladen de gijay balatong bimladen. Okay, salamat. Okay. Kung naman ni Ekel niya, the request na kanya, Ajiman, I can't believe my eyes by Air Supply. Agiyaman hak. Kanyam data, ni Air Supply data. Kasano ba da jay, dik penangag? Can't believe your eyes, I feel you here when you Dik mang mga gawin nato, temok lang, tagay. You will never ask me why. Tapos sa Jamaica, ano Jamaican? Kita here I am here. Ken, pakitawag man. Ken ko yung no normal bang agitlog ti, pito, ti kalapati. Normal nga madinapisan amin data balong. Adakin ka no alam pala dagi jay ti ipisok mo dito ti pipisok am ano tapno mapisan. Ano usually ado ti itlog na nga man nga mapisan amin kasi data. And nadaanan na po ito oras si pinagpipinakadan. Medyo nasakit tinagam talaga nga we have to accept the reality. Tatalo nga oras lang nga talaga iti mabali mga ipayag iti tangatang panagang payag iti Ilocana music. And hanabali no kami mga nabasa na pagbigyan tayo kita apo kalikago mo kita dapat meet next week. Ayan. Sumot na po di income panangi lounge iti single apo ni ading Crystal Conception. So antabayanan nyo next week will be the launching of her first single. Dito lang apo programa mi Adda kami Manen dito 98.5 IFM isong ngarod pumakada kami. Kaya thank you so much for being with us, and this has been your idol Jun Seriales together with Idol John Mark Pastor saying good day and God bless everyone. Nagpasyarak itibigaw, balasang indak na sarak. Indatong kuday tuy ayat, inuwadag na tinakayat, kinidayak ay kitmayat. Nagpasyarak itimalem, bakit metentay umayen? Sinaludsod ko tinagan na ayan ayat timbaga na ket kurana agasawa ta ngem uray lukas ta asawa ek ida aduan paraan anak jay ubing para awir jay bakbaket tila amket nog tengyet ga.
jay na po daw nunakan at alawaw kaarik ng tay tunggal taw alumlum nag atum tumpaw asiksik na wentisisyaw uray ng isip tay ng isip nugaraw nat nagparagsin kaarik nat aluti itsungit sit sumirsirit notok maam agkulagtib uray napugot tay napugot noramid na tay na ornos kaarik na tay balitok when no perlas anabato apagraywan day tuy puso Gem uray lukas ta asawa ek ida adua paraan anak jay ubing para awir jay bakbak tila am kek no pengekda Gem uray lukas ta di ko makaburgura datay kan adda palad na adda kan bugbugawan na sekna na latay sekna na. So bye bye everyone, thank you so much.